sonse pon kaddu kawe phar pharo choksi ra phoke bang bong pen birta kelong bana ting pulote phar phongke ra ni an drafting patang pon tang lo labang so drafting ka sonse pon aron non ki ranji aning kan kiching achiklo kipado ponji amai religious assembly along amat si tangdak pon po bang so pen api non ki ranji thang thang achiklo kiching apot aron atang anpa ka hindu adet po kising ji apan labang so ani amat si deng pon ikit po bangso kini aron along ki jong pona ting pulote muslim la pen christian adhurom kirin amulo katum vote ki jok long ji aja kong avelo bangso lampe varanasi sankaracharya paritsa amai pu swami anand swarup pensi paklang ponlo puthot kinang soda beta ajui tha varanasi sankaracharya paritsa amai pu swami anand swarup pen non hedjong kapre kapre abirta lo anparta social media long ke paklang pon bangso beta India long Hindu adet pusi earpon po. Bangso Hindu adet po amen ki earji apan constitution drafting akini aron sonse pontang lo. Aron akini non ka sonse ke patang pontang apai laki harthong ke rahini pachung pontang lo. Kaddu kawe pharo choksira phoket doji. Hindu rashtra pumate Hindu adet amen ki earji apan apor der delo. Labangso aron ke ongdung ason ke thapot dolo. Aron ke thapona long ke jong pona tengke vote ke jok aja kong ke pavir de ji aphan